Ara, avant de dictar el primer partido, me cal donc, explicar ce qu'avez beleu comprès, l'heroi d'aquel novello se dis Marcobaldo. Mas hi ha també un altre personatge que se dis lo gat, o lo cat, o lo tigrat. Alors, és un moment de joc, prende la pausa de migjorn, aquel Marcobaldo se passeja per la vila e s'és un pau amistosat amb un gat que lo va entrainar per carrieros fins a un restaurant que se dis lo Biarritz. E aquí és un descoberto que n'en fa donc per un primer partido que serà el partido a traus. Donc hi haurà 36 trauquets que caldrà emplenar amb lo imuts canas ausi. Aquí. Vau començar. Ses prestes amb l'estilo en mà i vau. La pulido truito. Per veire lo restaurant Biarritz, se calió engatunar. Engatunar. És a dire, anar de gratipautos. És a dire, anar de gratipautos. D'aquel viatge, gat e home viraven a l'entour d'un omeno de cupolo, che presentava din sa part basso, unos pichunos fenestros rectangularos. Como lo tigrat, Marcobaldo agachet de bas. Eran de fenestrus, a cremal. Cairezzaven e esclairaven un membre luxuous. Lui violus gitanus giogaven entre che volatezzaven callos e perdials. Perdials rostits din de plateus d'argent, tenguts en equilibri. Per laimas gantados de blanc
dei servicials en frac dei servicials en frac. Mas mai che lai fenestros de la salo, mai che lai fenestros de la salo eran las de las cusinos, que interesaban lo gat. Que interessaban lo gat. Dilla pesso. Dilla pesso se besio de luen, e como transfigurat, so che din las cusinos apareció la concrète. Apareció la concrète e apposito comme un aucel plumat, comme un aucel plumat, ou une peix fresque, ou une peix fresque. E ero justament del costat de las cusinos que lo gat vogliò attraire Marcovaldo. Sio per un'amistad desinteressado, un'amistad desinteressado, sio pulleu. Alors, io dici pas pusleu, mais bon. Mais c'est ce que vuol dire. Donc, pulleu per n'aver un azudo dins uno de esas surtidos. Dins uno de esas surtidos. Marcovaldo, per contro, voglio pai dai sa l'observatori. Primier, perché ero infascinat. Ero infascinat per la ricchezza dell'ambiente. La ricchezza dell'ambiente. E també perché aqui hi havia quicon
Yabio Kikon, Kelu Tafiravo. Kelu Tafiravo. Alors, la première partie s'arrête ici, mas avec le costume de proposer une phrase entière qui est pour tout le monde. Per los que han pres l'opció 1 a traus, se poden restar aquí, mais per exemple, dins un grup, si hi ha 2 o 3 persones que cal despartejar, agachant la resulta de la frase entiera, que ella fa 24 minuts, alors que avait s'emplenat 36 trauquets. Donc, on pot fer l'addició 36 et 24, a que fa 600 minuts. L'exercici, donc, aquella frase entiera che è per tutto il mondo, opzione 1 e opzione 2. Al miec della sala, virgola, al miec della sala, virgola, giusto aquello fenestro, just ou just ou zus, poi dipende dalla pronunciazione. Just aquello fenestro, virgola, gli avio un picciu peschier, un picciu peschier de veire. Un picciu peschier de veire, virgola, un omeno d'aquarium, virgola, und nadaven de velos truitos. Und nadaven de velos truitos. Punt. Aquí s'arrestan los de l'opció número 1.